munyemerere banywanyi ba Rwanda News 24 aho muherereye twongeye tubasuhuze tubifurize kugira amahoro n'umugisha bituruka ku Mana. Turagarutse rero nanone mu kiganiro cyacu uko biri mu kiganiro noneho kigiye kwibanda ku mirwano yaramukiye ku muryango muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo aho amazu yatwitswe abantu barapfa ibikoresho bya gisirikare byinshi bigaragara muri ako gace. Rero ngo ni FRDC ishaka kwigobotora aho yagotewe ikayashyirwa mu kibiriti mu mujyi wa Goma niyo yashoje imirwano. Turabwira no muri Kivu y'Amajyepfo uko bihagaze, imirwano yumvikanye mu masaha y'ijoro yagejeje mu rukerera rw'uyu munsi, abari bashyamiranye n'ibande aho ingabo z'u Burundi zivugwa muri iyi mirwano hamwe na Red Tabara ndetse na FRDC. Turanagaruka nanone ku bijyanye n'ibibazo bijyanye n'indwara ya Marburg yongeye kwibasira abanyarwanda aho undi muntu yaraye yitabye Imana kuri uyu munsi. Ni mu by'ukuri rero tubafitiye idonido y'amakuru tubabwira n'abanduye n'umubare w'abanduye bakomeje kwiyongera. Muri kumwe nanjye Alphonse Capone. Tutabatinde rero reka duhere muri Repubulika ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi ni mu gitondo cyo ku itariki ya 2 Ukwakira mu mujyi muto wa Sacyere muri territoire ya Masisi ari muri ntara ya Kivu ya ruguru wongeye kumvikana imirwano ikaze yashamiranyije ingabo za leta ya Kinshasa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni imirwano bigoye kumenya uruhande rwayitangije, ariko amakuru aturuka hirya no hino akaba yemeza ko ingabo za FARDC arizo zaba zatangije urugamba mu rwego rwo kugira ngo zigobotore mu kibiriti zashyizwemo na M23 zigafungirwa mu mujyi wa Goma ku buryo ubu nta musirikare ushobora gusohoka mu mujyi wa Goma mu buryo bworoshye. Nubwo tukomeza gushakisha uruhande ruvuga ko rwatangije imirwano rwashoje imirwano, nubwo tubabwira ibi ngibi ariko nanone hari amakuru avuga ko kugeza ubu ngubu abari mu mujyi wa Goma abasirikare ndetse n'abasivile kubona uko bawusohokamo bimaje kuba agatereranzamba, ari nabyo bifashishije bavuga bati reka turebe ko twakubitara muri Sake tugira ngo dufungure inzira ituma dushobora gusohoka muri Goma. Amafoto yagiye agaragara rero yagaragajwe hagati aho igisasu kiremereye cyatwikaga amazu cyari kiguye ahantu hitwa Kiyuri, kikaba ari igisasu rero cyatwitse amwe mu mazu ndetse naho cyaturutse kuri rumwe mu mpande zari zihanganye. Turaza kubereka kuri thumbnail iyo foto y'icyo gisasu kiri gutwika amazu. Imirwano uyu munsi kandi ni imirwano yumvikanwemo intwaro ziremereye nyinshi ndetse n'intwaro ntoya izi abantu bagendana, cyane cyane by'umwihariko ahitwa muri groupement ya Kamuronza ari muri sheferi ya Bahunde, aho ugereranyije ni nko mu birometero 3 werekeza mu mujyi muto wa Sake, nk'uko abatuye muri kara gace babyemeza. Abatuye muri mujyi rero nyirizina bemeje ko imbunda zikururwa n'imodoka zirambunda ndende ndetse n'imodoka zitwara abasirikare ku rugamba bakomeje kunyuzwa muri uyu mujyi berekezwa ku rugamba nyirizina. Societe civile ikavuga kuri ubu bigoye kumenya icyateye imirwano yaherukaga kumvikana muri ibi bice mu mwezi yabanje umwaka 2024. Umunyamakuru wacu uri hariya aratubwira ko abakurikirana hafi by'iyi ntambara bemeza ko inyeshyamba za M23 zishobora gutangiza urugamba zigamije kureba uko zafata uyu mujyi wa Sake kugira ngo zirusheho gufunga Goma ifatwa nk'izashyira iherezo ku ntambara ya Kivu ya ruguru mu gihe yazabifashwe na M23. Tukivuga rero ku bijyanye n'imirwano, tubabwire nanone ko hari andi makuru nanone avuga ku bijyanye n'indi mirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo
ahitwa mu Gipupu. Mu Gipupu ni muri Itombwe. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro ariko irakomeza no kuri uyu munsi. Muri iki gitondo nanone ahagana nko mu masaha y'ine nibwo akagahenge kari gatangiye kumvikana, ariko mbere yaho urusasu rwavuzaga ubuhuha. Nyuma y'uko urusasu rero rwari rwatangiye kumvikana ahagana mu masaha 3 z'ijoro, rukaba ari urusaku rwatangiye rwumvikanishwa n'imbunda ziremereye, ndetse arimo n'imbunda twakwita ko ari z'umusada zo ku bifaru. Amakuru y'ibanze ava mu gace ka Gipupu rero avuga ko amasasu yatangiye kumvikana nk'uko nari maze kubabwira mu gihe cy'isaha za saa 3 z'ijoro ryo kuwa kabiri shyira kuwa gatatu. Bikavuga ko yaraswaga n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zibarizwa muri ibyo bice muri secteur ya Itombwe muri territoire ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru akaba akomeza avuga ko muri utwo duce hamaze iminsi hari umutekano muke nyuma y'imirwano ikaze yabaye ku cyumweru gishize, aho yari ihanganisha umutwe wa Red Tabara n'ingabo z'u Burundi ku bufatanye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abarwanyi mu mutwe wa Mai Mai. Iyi mirwano yasize abarwanyi ba Red Tabara binjiye mu mashyamba yo muri Itombwe, ari nabyo byatumye haba uko kwikanga ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko ku mugoroba wo ku cyumweru, ku mugoroba wo kuwa kabiri mbabarire, ingabo zikaze zabari abarwanyi bari baje kubagabaho ibitero bituma zirasa amasasu menshi mu rwego rwo kumenyesha abandi basirikare babo ko bari muri ibyo bice bya Red Tabara ishaka kubagabaho ibitero. Gusa ntibyangijwe gusa n'ayo masasu, usibye ko abaturage bagize ubwoba ariko ntibahunga, nk'uko umunyamakuru wacu uri muri kara gace ka Kivu y'Amajyepfo yabwiye Rwanda News 24 ngo abarwanyi ba Red Tabara abangaba bari kurwana muri turiya duce ntacyo baratangaza ku bijyanye n'imirwano nk'uko bakunze kubikora bakoresha urubuga rwa X. Ariko kandi abarwanyi niba ari kure y'ingabo za FARDC ziri mu mashyamba akikije Gipupu na Mikenya. Kundi Rwanda ariko ingabo z'u Burundi zo zikomeje kwerekeza mu bice byo muri Mibunda, Mikenya na Gipupu ziva i Burundi, nk'uko abanyendondo baheruka kubibwira umunyamakuru wacu uri muri kara gace. Bavuga ko buri munsi ku ndondo ya Bijombo hatambuka abasirikare b'u Burundi bagiye babarirwa mu ijana. Ibyo bikaba byaratangiye kugaragaza ko mpera za kera cyumweru gishize bigakekwa ko izi ngabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'inyeshyamba za Mai Mai zigifite ubushake bwo gukomeza kugaba ibitero ku mutwe wa Red Tabara. Munyemerero ikiganiro cyacu tugisoreze ku bibazo bijyanye n'uburwayi bwa Maribor ndetse n'ingamba zafashwe na Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije n'iy'uburezi. Mu mibare yashyizwe ahagaragara rero ivuga ko abantu bamaze kwandura virusi ya Maribor wiyongereyeho abantu babiri, bose bamwe bakaba bamaze kuba 29, hapfa n'undi nk'uko byatangajwe n'inzego z'ubuzima zo mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 1 Ukwakira. Amakuru mashya ahari rero agaragazwa na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'ubuzima RBC agaragaza ko abantu bamaze kwandura indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg bamaze kugera kuri 29. Aya makuru akakomeza agaragaza ko barimo kuvurwa 19 n'abamaze guhitanwa nayo, hiyongereyeho umwe, bakaba bose hamwe ari abantu 11. Bimwe mu bimenyetso biganga iyi ndwara ni ukugira umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Dore rero uko wakwirinda, iby'ibanze wakora kugira ngo wirinde iyi ndwara: wirinde kwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso, gira umuco w'isuku uko biri mu bizatuma iyi ndwara itakwegerana gato. Ariko nanone twababwira tutabwiye ku ngamba zafashwe mu rwego rwo kubungabunga icyorezo cya Marburg kitagera mu mashuri. Hashingiyeho ku mabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima ku bijyanye n'ikwirakwira ry'uburwayi buterwa na virusi ya Marburg mu Rwanda, Minisiteri y'Uburezi yashyizeho amabwiriza
azakurikizwa mu mashuri yose kugeza igihe Minisiteri y'Ubuzima izatangira andi mashya. Abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abarimu barasabwa kugenzura niba nta munyeshuri ufite ibimenyetso biranga uburwayi bwa Marburg birimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Bakasaba kwihutira kohereza umunyeshuri wagaragaje ibimenyetso kwa muganga, gushishikariza abanyeshuri kwita ku isuku bakaraba intoki kenshi, kubuza abanyeshuri gutizanya imyenda n'ibindi bikoresho, guhumuriza abanyeshuri ku mutima ahubwo bakurikiza ingamba zose. Ku babyeyi rero barasabwa kwirinda kohereza abana ku ishuri umunyeshuri wagaragaje ibimenyetso bya Marburg wavuzwe haruguru, kwihutisha kugeza umunyeshuri wagaragaje ibimenyetso kwa muganga kandi agasubira ku ishuri ari uko abaganga bamusezereye yakize. Ku banyeshuri bakaba basabwa gukurikiza amabwiriza ajyanye no gukwirakwiza n'ikwirakwizwa ry'iyi ndwara. Icyitonderwa rero hagamijwe kwirinda kwegerana cyane, Mineduc iramenyesha ababyeyi ko igikorwa cyo gusura abanyeshuri biga barara mu mashuri gisanzwe gikorwa buri kwezi kibaye gihagaze, kikazasukurwa nyuma y'igenzura rizakorwa na Minisiteri ifatanyije n'inzego z'ubuzima.